intambara idasanzwe mu duce twa Karongi turi mu burasirazuba bw'akarere ka Minembwe aho inyeshamba za Maimai zifatikanije n'igisirikare cya Congo FARDC muri wa mugambi wabo gukomeza kugaba ibitero ku mihana y'abaturage b'akarere ka Minembwe baciye mu nzira ya Mukoko, bakaba bateye baciye muri Mukoko Bicumbi bakatera imuhana wa Rubemba, umwe mu mihana yari imaze kugarukamwo abaturage nyuma yo kubahunze none imirwano y'inyeshamba za Maimai zasenyuye akarere k'imisozi miremire. Twongeye kandi kubaramutsaho nshuti bakunzi ba Master TV 1. Uyu ni umwanya wo kubagezaho amakuru y'ibiri kubera muri komine ya Minembwe mu nkengero zayo, aho igitondo c'uyu munsi wa none babyutse bagabwaho igitero. Mu makuru ya mbere twabanje kubageraho twababwiye ko Minembwe impande zose babyutse amahoro, ariko ntibyatinze cyane haje kuba 2:30 baza kugabwaho igitero mu gace ka Karongi na za Rubemba, aho ngaho ni mu burasirazuba bwa komine ya Minembwe. Tukaba tubasaba gukora subscribe abatarayikora kugira ngo bidutere natwe courage tuzotubazana amakuru ku gihe, kandi amakuru yacu kuko mubizi aba yizewe kuko tubaheza amakuru afite n'ibihamya by'ibiri kubera ku rugamba ku murongo w'imbere. Tukaba tubasaba ko mwakwandika na comment igitekerezo mwamugufite kugira ngo byenda uyu mwuga w'itangazamakuru wacu tuzabashe kunonosora kuko mubyifuza mwebwe. Rero muhawe ikaze kuko mwari mubyumvishije n'uyu munsi wa none tariki 14 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2025, aho hagana 2:00 za mu gitondo mu Minembwe bonge kandi kubyukira ku isaso mu mihana ya Karongi ndetse na Rubemba. Iyo tuvuga Karongi ni hakurya y'Irundu ugana mu burasirazuba, ndetse iyo uzamutse Karongi ukayirenga ruguru yaho niho habibira byinshi, niho hitwa kuri Nyamabuguma. Iyo Nyamabuguma akaba ari n'ikibira gikomeye cyane kinuka uvuye mu mushasha wepfo wa za Rusuku. Kuko tubikesha abanyamakuru bacu bavuze ko Karongi ndetse na Rubemba habyukiye imigwano. Rubemba nayo ikaba iri hakurya ya Bidegu, ni hakurya ya Gwiko. Iyo uzamutse naho urenga za Rubemba ukomeza n'ubundi urengera muri Chaine de Mitumba kuri ico kibira n'ubundi ca Nyamabuguma, ndetse kandi iyo utereye mu kuboko kw'ibumoso niho bita kuri point 0 kuba hazi cyane, aho twababwiye ubushize kandi bwa Maimai bwaje bukomeza kurasa amasasu bwonyine ntawo basubiza. Rero katubagezeho inkuru irambuye uko byatangiye nuko intambara y'uyu munsi wa none yagenze yose, kuko twari twabibabwiye ubushize ko uwiyita Generale Yakutumba yaramaze iminsi nyinshi mu mujyi wa Uvira, ariko mu minsi mike ishize tariki 10 nibwo yavuye mu mujyi wa Uvira yerekeza muri teritware ya Fizi mu muhana wa Fizi. Abandi batubwira, abanyamakuru bacu bari batubwira ko ahubwo atagiye kuba Fizi ngo ashaka kuzamuka akaja gushinga ibirindiro byiwe muri Chaine de Mitumba, ariho aho ngaho uyu munsi wa none habereye imirwano. Kuko twabibabwiye abasore birwana cyangwa se twirwaneho yabashije kwigarurira agace ka Rugezi, kandi Rugezi bayifata nk'ahantu hari strategique cyane mu buryo igihe cyose bifuza kugaba ibitero Minembwe byaboroheraga. Ariko kuno munsi wa none kuba babashije kubakura muri Rugezi byatumye bashaka gukandira indi nzira kugira ngo abasore birwanaho bari za Rugezi babashe guta Rugezi baze gutabarira muri indi rembo, bityo bitume babona imbaraga babashe kwigarurira Rugezi. Ariko ntibyaje kubahira mu gitondo, baje bamaze kugera bahurutse ikibira ca Nyamabuguma, bamaze kurenga ruguru ya za Karongi nibwo baje gucakirana cyangwa se baza gusanga abana birwanaho, abagabo birwanaho bari maso, babasha kubakiriza urufaya rw'amasasu. Ni intambara itabaye umwanya muremure, yaje gutwara gusa igihe kingana n'isaha nka 2 gusa umwanzi atangira gusubira inyuma.
kuko bagiye batubwiye ko ari ibitangaza by'Imana ikora. Igitero cyacaje ari igitero gikomeye cyane kandi bari benshi cyane, ariko ntibabashe kuresista bitewe n'ukuntu bari bangana ndetse n'ibikoresho bari bafite. Mu gihe kingana n'amasaha 2 gusa bari bamaze kandi kwinjira ikibira berekezayo. Reka tubumvishe umusaza wa Siritere abaturage muze muraho neza. Turaho ngaho habaye mu gatondo, tugiye kuzuka twumva amayimayi iraduteye iraturasa, tubona abatabazi baradutabara barayikubita isubira inyuma. None n'ubu abantu baracangana ku musozi, ariko icyo twizeye nuko yasubiye inyuma. Byari byifashe gute ariko mu busanzwe? Musanzwe twari tumerewe neza nta kibazo, ariko nyine muri iyi minsi hariho umutekano muke kubera nyine mayimayi iri mu kuza iminsi yose igahagarara ku marango iguma kurangiza. N'ubundi twari ko tubona renda kuko yari kwishaka kugira ngo iyo ushobora kubona inka ikazijana. Bateye baturutse muri Nyamaguma Igasobwe. Hanyuma kugeza ubu ngubu abaturage ho byifashe nta kibazo gihari? Abaturage nta kibazo kabisa, abatazi mwabonye. Rero kugeza amasaha nuko byifashe mu gace ka Minembwe. Nyuma yabwo nihaza kuba izindi mpinduka turaza kuzibagezaho. Gusa aya masaha dukora ikino kiganiro nuko umwanzi yamaze gusubirayo yinjira ishamba rya Nyamabuguma. Kugeza amasaha abaturage ba Karongi batangiye gusubira mu mazu yabo, ariko ntabwo umutekano uragaruka 100%. Ubwo naho umugoroba muze kubana natwe mu mwanya w'amakuru, turaza kubagezaho uko mu Minembwe biza kwira bimeze, nimba umwanzi atasubiye kugaruka, ndetse tubanabwira nimba abaturage nabo babashije gusubira mu byabo za Karongi na za Rubemba. Murakoze cyane, turabashimiye kugufatanye, mukomeze kutugaragariza mukora subscribe na share. Rwose muri inshuti nziza, mu minsi mike gusa tutangiye ndabona tugeje ba subscribers benshi cyane. Turabashimiye rwose, mukomeze gutyo. Tubifurije umugoroba mwiza cyangwa se bitewe naho muherereye, mugire ibihe byiza. Murakoze cyane.